Hörrni, i dessa oroliga tider för världsekonomin så kan vi i Sverige i alla fall glädja oss åt att svenska tv-serien Vem tror du att du är har gått på export. Se bara här. ということで、その独立したハウスが集まってコミュニティを作ってエネルギーのやり取りをするとスマートコミュニティになるだろう。 Ova pobjeda našeg odbojkašica nam omogućava da i u teškim trenucima imamo priliku da uživamo i budemo ponosni to što jesmo u Srbiji. Que se les hable con la verdad, ¿sí? La educación, ya la educación se perdió aquí en México, ya cada quien hace lo que se le pega la gana. Ha accolto la sentenza di primo grado che condannava gli imputati. Per la Corte di primo grado loro sono i colpevoli, quindi per la famiglia Kercher evidentemente l'interesse è quello di avere una conferma della sentenza, certo. Galbūt apie kilmę, galbūt apie genetinius ryšius. Tai dėl to ir sudaryta tokia ambicinga programa, kur visi tyrimai bus atliekami pasitelkiant šiuolaikinės technologijas.